Terapija uz pomoć konja pokazala se izuzetno učinkovitom kod djece s teškoćama u razvoju. U društvu instruktora svladavaju vještine vezane uz jahanje, ali se povezuju s velikom i snažnom životinjom, što pridonosi razvitku njihova samopouzdanja, povjerenja i strpljenja. Kako to izgleda, otkriva naša Ana Vela. Lijeva noga u stremen. Ja sam Natalija Andraković-Kostanjevac, mama sam Leona koji ima pervazivni razvojni poremećaj, odnosno ono što tako se zove zapravo poremećaj spektra autizma. Sad ćeš ti pribiti svoje uzde i s druge strane isto. Namjestimo prstiće, palac stane poklopac, ispravimo leđa i što kažeš Fenisu da krene? Hodom, jako dobro, krećemo hod. Leon je s terapijom počeo s 4 godine. Odmah se zaljubio u konje, bez ikakvog straha, to je bila takva veza jedna fantastična, da je on, to mu je bila najdraža i najomiljenija terapija, da smo dakle jahali onda što više možemo. Izvrsno! Blagotvorni učinci terapije brzo su bili vidljivi. Tijekom jahanja i nakon jahanja je on mirniji i perceptivniji prema svemu Bravo, sad je moj red. Baci meni. Distraktiraju ga ti svi potreba za kretanjem i svi ti potreba i senzorni. Bravo, koliko smo ih bacili? Obrojite. 1, 3 lopte. Pri kretanju konja u 1 minuti na jahača se prenosi 100-tinjak impulsa njihanja. Objašnjava nam ovo jedna od malobrojnih hrvatskih instruktorica za terapiju pomoću konja. Konji su za 1,8 stupanj zapravo topliji od ljudi. Tako kod opuštanja spazma, kod zapravo snižavanja mišićnog tonusa, konj je idealan. Leone, probaj raširiti ruke. Raširi. Bravo, hajde probaj. Konjski hod je vrlo sličan ljudskom. I to koristimo kao jednu bazu u razvijanju zapravo posture, regulacije mišićnog tonusa kod jahača i svega ostaloga. Leonova terapija utjecala i na ostale članove obitelji. Tako se njegova 16-godišnja sestra Lara uključila u rad udruge Don Quixote kao volonter. Pa ovaj Sugar, on je čistokrvni quarter konj od 15 godina. On je stvarno divan konj, poslušan je, drag i jedan od mojih najdražih konja ovdje. Misliš da ćeš jedan dan možda biti terapeut? Pa da, želim, da. Htjela bi ići studirati na ERF i postati ili terapeut ili liječnik. Na blagodati koje plemeniti konji imaju na djecu s teškoćama u razvoju ili kako ih on zove indigo djecu, posljednjom pjesmom želio je ukazati Jurica Popović. Indigo djeca su svugdje oko nas, samo ih mi trebamo prepoznati. To su svi oni koji šute, ne izražavaju se, često ih nazivaju određenim imenima, a oni su zapravo vrlo inteligentni i treba im dati šansu da pokažu to svoje znanje i često puta oni mogu biti vođe u ovom društvu. Ideja za spot da ja budem jedan od njih, dakle na ovom terapijskom jahanju, da ja budem taj koji će pokušati prezentirati tu ideju na svom primjeru. Jer upravo tu djecu, tvrdi, smatra u mnogo čemu superiornom nama. Nada se da će to shvatiti i drugi. Stara vrata